Наци библиотеки Чувашсен паллы композиторы Филипп Лукин пулдарулы хибе пурны шишинчен дискларна. Буян материал культуры дыдыминчешлеген сене шишмар, ағал шинзене де кызыклы буле. Александр Осипов каласы гыдардать. Музыканы қалағансым Наци библиотекинче яланақ пірле бұғынса қызықлы қалашусым, концертсем бетел болузем еттерне. Юлашке шулсенче Светлана Макарова музыка тіпчежі бұжарнебе күнда мерчен клуб ергелене. Оның төбе Чувашстенели музыка искусствебе балаштарасы. Шанбада Филипп Лукин пулдарулы хипешихіні компакт диска пағаламашкын, кындырлахи еш вғыденче де шин ешлын бұғынче. Тел бұлава композитор журналнаранба шырбилік шул житнене де халаларыш. Бұғын незене Лукинын мускавра бурынаган мануги интернет базаламлары. Тұқса қалашағансем композитор бұрнышне аза илжеш Филипп Миронович Чуваш музыкине мускав консерваторин жевренне жүқта кайран тыван шубашкара таврынзада чим алды вырынахуна. Хамыр культурына адаландарастезе юрегі вежирса нума ішлене шамрыксене верентне. Музыкальное училище вренне утра, сябық утра, ебе бір юры жүрдіче. Юры жүрдінде премеш юрземінде. И Филипп Миронович петне саккамыш клаза. Карам Филипп Миронович сабанова деп. Манку нотана тетре, вылять. Бір миби машиналарында, коля, тың чижа сапла, взять мана. Дед, нельзя же вот так делать, нельзя вертеть. Пускай это не делать. Не стойганде. Халеп манжу курсем, мы не кеска калашагадасын. Филипп Миронович деп калам. Юрузем жүрді, мінзем жүрді, хозем жүрді деп. Айып опера жираптерім, симфония жираптерім, шамбе хамахам казырым. И шутка, чанақта симфония жүрдім. Вот ара. И ебна силенниценде, а захал шутлапта, оның ыдалда жүптавас кейден оның алыне. Пиде тырыстуны. Уяв концертне курма кызыклы бульже. Пәтчен юрлаган зембе бірле терлі инструмент калаган земде бульже Шавынбеге Александр Васильева ерце бұраган шубашкар хулын классика да Лукин яжібе хизепленеген пиллегіміш нөмірлі музыка шкулин хоре. Программана буянлатырыш. Пурде юратна автор юризине жырандарчыш. Чываш халық бойычы юрисеменде рунба бірле сахалмар хайлав жирына. Бұхыннесене пурде білеген ушлангыре балан юры мінле журалны жинчен калазагыдартыры. Лукин вае тем думада шитне. Юрыгы вешірне Зербушне Чуваш патшалық юрыбадаж ансамбльне ерце бына. Унба бірле пинтеді көрчір херіх вишчіміш жолда шержывы мырах юделеген зембалли фронтра концертсем кадарца жүрене. Мен величинех музыка училищенче шамрыксене верентне, Кунзербушне вадыр жола яған республика мырды композиторзен союзне ерце бына. Чаш-чазақ тал бозайбын ба, атпырегінже бжем шолгіне астым астап, Бургаш районже Ярославка культура жөрдінже, Блегас бар Анатолий Михайлов, Филипп Лукин, тогда ман тес бладінде шампек творчествовый вечер бұзатшы. Чарлы солдалзане была Анатолий Михайлов Брайманчы, малдан Филипп Миронович Лукин, сен жинжа бөлчі, он юрізіне Павел Юрсем, Юрларыш, он күшін ман юрізенінде, күшін вара Прим Павел Хумыджа мара шалдері ұжызмақсам кауыза қалғаландаржы, еп қаларым, сен юрізіне İtlemen bozan, şambek ilemli yorzen itlemen bozan, hep Allah umbek yorzem kalışır babudar mesçe. Pide bozuk. Tav derim buna. Чуваш республикин композиторзен союзин ердюжи Николай Казаков, Филипп Лукин көввезем варжых ищенхи шулсен самана символизем бозатыныне балардыры. Бир хальхи чуваш композиторизем ана чундан тавтуза аза елетпір. Пире пулдарулық шулежинеглармашкан вал пәр вешім сыртарышны тере. Чуваш енгларым вали Александр Осипов, Семен Антонов.